Hello, gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama amanang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Domi First Salvador, Avery Presley, ni Rodalyn Estrada, dita Tuba Benguet. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saak mat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na itipag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Iso nga inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Isa na apektaran da amin na trabahador. At di istambay nga rodan. Agsapol do man lang iti pagtrabahuan na makipagnaad pa lang iti balay. Takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawi di di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuan na na. Si kamat lang mati masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko rito Kasi mat, awan sa bali nagbinladang no saan na kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaedak pala dito balayo. Madlaw ngamin adi mo kaya ti kaadak dito Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kani Bini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagay yung idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti nasawa na. Ipag. Atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko. Kayat may matan Plastik kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tadtala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisamakan niya. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naedak. Pumanawa kun manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas niti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipaglilya? Isulat na ti ugali na. Man nakiapalat na. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlati kas jay adjar mi ididamo Tagpay sumat nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Kasabali mo't tantin kasar mo. Bye-bye amnatan. Di mo balik sa na kita. Tamang mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na takuman ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasin akton iti pagnaedan. Agabang aktumanan, manong. Ne, papanamlil niya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar jeswil dok.
Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan, anya pa ako mati sa bali nga pag sweldo akat di tala ang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat na yung followers mo, bakit? Kat siyempre, nalayangak namin nga ag-vlog. Ay, ado ate-ate wak nga ag-vlog. Nalak namin ng tekelete dagi viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo nga rin Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumpurme. Anak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idtoy bine. Syakit din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kung kumpurme mat ipupos mo no na duma. Komporme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kahit mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurmen? Noon niya ti kayat mo. Isumatan ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mang disturbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, ado mat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jak mat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pimpe man di nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pa idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo aning ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na lang tanti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak ama upay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakin ka agay ta ading ko. Ipurusigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Barang dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahi tala ang aya. Basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan, Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon da duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yung ano kaya tiyaw. Datoy. Sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat.
Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy, hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha? Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasang o tibalay bine? Nakita yun sa nga ilida di takaruba bakit? Kaslada matan siguro nga agparparada ita. Apay, impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay, anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao. Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta. Nagalas mo ti panagsasawa mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay, handa nga mo nga blagara. Anda ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga suse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi tiraramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat mat kete, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no, pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Baybay am kadilatta. Uray saan anapintas ako nam, ta napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo, sose? Basit pa ipag. Nagbayag mo't nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan. Agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kadparya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Idi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ta agfalfalo kanyam. Isardang mula ang ganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi. Agtulong! Yung kakitis na Jelly na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo ha. Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap na da kadwam. Ay, haanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Uy, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyar lang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo ha. Nagadumatan. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit diti imadon ti followers ko. Nene, mayat Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alagaron, lalaingan pa eh. Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idida mo, basit lang. Ngam idikwan, imadumat lang. Kastaya, ay kat nasayaat nga rod aading ka. Kamaudyanan na, nakauray ka matlangan. Wan nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam dita bakit? dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga adu ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samat nga min ti ipupost mo bakit? Kat may busan akmat nga ron iti may upload.
Iso nga ore kumkonformatan Handa matanunay nga buy-buyante pupus nga panagtutur ko. Kat na umadamot siguro na. Anya matagito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyante maipus nga video. Ay, gayam. Di ba adu dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa Apa aya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit tinitib nga manok. Hello guys! Datoy manandatoy nitib nga manok. Isa manante, si Dan tayo tatangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang luto niya. Alsumak datoy, naidumdum mga luto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti nitib nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manan. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matata, inton bigat, itunok, kan ipritok ti daduma. Awanan. Naibusan nagititarakan ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kahit isabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakad. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Kaya pa-upload mo pa ilang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa matan namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ag-practice akman. Ta ibijuk no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwak kanyam alang aruden biyak. Ay! Anya dyan? Bakit? Dahil binilag mo, kay sirre ka, tanay, tulong! Diyas, kay matanan, nagkansyonak lang, agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat, Out of tune kamat. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adda nga awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maisuna, ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral, kat umadumanan ti views ko. Anyamot dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan-kanan na. Pati Scotch Bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ni, jak amura taan na. Jak namin nagluklok at iti cellphone ko pa At dapay tay tiniliw na abilit. Ingkulong na, sanan tupat si Ethan. Anya nga'y kanuday jay. Anya, nagloko ba't niya asawa ko? Adong arod imangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titan. Ay, han man nga siya ti isuroyo. Apay ko mga ikatak dagi dyan nga post ko.
Kat pagkwarta ak dagi jay. Immadun to pa yan ti views ko, hindi kakas jay ti ipupuskon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas tang ipupus mo bakit? Baybay anak ka di. Awan pa kadak sakit ta. Anya ko mangay mat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Abaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildok. Sapay dati hang kuha na lang ang swildok. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Anan nga naisubli. Sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idikalman. Ha? Ala? Ay, thank you Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabak na nga niti lugar tayo. Ngam ko ninam na mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas na. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaadaanak iti adu akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod ket napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taureanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal ken naamiris ko iti dayto akapadasa. Ano gayam na paraburan kay ti grasya, di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kidi kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kidi ang imato ti purwak idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayem mo, Lilia. Alagagayem, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo Jenna Almoite. Ipapaaymat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod maanagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, Dear Manang Biyana, kapada sakit ipimanaw nga asawak ti padramakan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga ramidan, tapnag sikog ti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Antipanyang? Mayatan, ti nablong abaga na. Bayat mo taon, Diego, kaanakan. Naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Manyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Wan nga ron naimbag kumaano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog.
Ngala, tinapatag. May maganan di kasinsin ka, wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipan niyang dita paraangan da, kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Ay kastaya, mayat nga ron tasan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na amta dadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadag tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Uwan nga ron Jak pa'y nakitkita day dya mangilot ka, ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasam. Isa jak amo no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging kakadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon nyo nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulan. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngam tay agur-uray kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. Noanyat ko na na. Una, di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatag pa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mateng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Malukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringkatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam mat. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay, Ay, apay nakadalupisak ka mo't natanita paglablabaam. diya makatakder. Nagalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutulong. Anyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan na. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay saus. Sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pagilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nang umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka lang dita ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayan dahit amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahit amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing, si kamot.
Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aram ka kadimatlaan? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na lang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo maigaraw-garaw ko to saka ko. Huwag nagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadi daduma anapan ni Jeket nagbayad damay. Lakay, si kamampay lang tagluto. Kasla jakpay ka ba ilang timag na? Nay, kunak man namayatain bakit? Wan, ngam, kasla di na kaya timabigla. Naskan nga inayad lang. Alang aron, agbuya kalat taditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay Ang panagkunak, kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat pa nagriknam. Kaano nga raw mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunok gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pala ang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Agandad ka, amangan no malingkos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Among matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di ta, lakay. Nay, nagkapuam di go. Di taman istoram tay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumipngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At nakano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di aywan, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang taday ta antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan niya antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado Kunakpay nga rod adalusak di mulak nga abak laya. Naruutan damutan. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang agur-uray ijay. Amumot nga ado ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaan. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot
Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta aya? Alangar Maring maadaan tan iti anak. Una, patsyak nga iti mabiit, agsikuga ko, lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Dalong bakit? Nalamin. Arako pa nakmamat. Nabayagan ang dinak inarakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ha? Ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit? Saan pa'y kanong nga rod mabalin ita ko na ni Tune? Ay tatatune. Ha? Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen atap no sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tap no sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to no malpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga eh. Kasta kanumat ti patakaran di mangnilot. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Hanggang sayang ka no di na ilapas. Sa bay aklatan Sa pa'y adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mo na mapan kagpailot. Wen, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, doon na. Makapangpanganak na una yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan, doon na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Tsaka mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasin talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam day ta. Kabailam akan anday ta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabaglakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ay, tsaka mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na, excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wanantay. Apay ka day. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kitaan di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Agpaisante? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na.
Isu nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tayo nuang may. Agyaman na. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tan atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, Bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti ama ti ininawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti ama tayin inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya ka mo Ang si kamot talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day ta, Bireng. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso adinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag ti sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka Panunutan, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudno. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Lukasta, talaga apimanawan ka anakan. Oo nante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ay ang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaang ngum kaslasaan mo't maaramid ni Berinti kasjay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan. Agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmat ka bailan nga ubaan. Isu asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman anakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Isu na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni biring matay jay ka anakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Dito ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito. Tsak amua ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Anong timang mangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amis mo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Tsak pala masumbatan day ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray adu timang sugsugsug kanyak ngay darom ko kanu ida, ngam binaybayakon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matan damag ko kadakwada. Aklo anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso binaybayakon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasan ng tisugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayem mo, Diego.
Alagagayam ditan tinagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mangtarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Baro manan na drama, wano pa kasaritaan ti mga ganyo ita. Amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lito san napud na nagantin tay drama ngam sakmay na makablawa man pa ni Gretchen Serkinya, Flor de la Cruz Tita Isabela, Nelson Aquino kan ni Pipito Ugay. Kastiman ti kunani kabsat lito. Dir manang biyana. Ibagbaga dagiti tattao a polemika no ti atidog ti biag na tagtawanan iti 98 ngagpadpada dagiti dadakkelmi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sandang agkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Lumabalin, pasiga na sustansya ti kayat kung ipaunagda, tapno sanda pa'y amatay, kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay derwa rapok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng nagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti pa nagkita na. Malain kaya ba nantag sasango tayo na mangan. Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasensya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nun nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wala ngam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kami. Awan saksakitan may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Un nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kiniapong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, wine. Anday sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi da ang daapong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da ah. Nateng laeng ti rumbeng ay pasindak adakwada. Makasidsidada ka nung ngamin iti karne, Uncle. Tapasig ka nung ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matindog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay ti sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon yung ti kastatawin yaw. Basit la apan agura yun, 100 yun taon. Apay, di yung kayat ti 100,000. Sagpaminsan matlang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarrat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ang nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw.
Nakapsot da apungan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunyat ti agnumnumar iti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanengket ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma taggasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yun ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam Sonya, saan man at ilay paspasidayo kadananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da, pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada kasama pasama kanakwada, da kayo nga aginat akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ngagmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagira, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da ah. Awan ah, nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugin kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo abong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawaklaw na. Mabit na nga pong. Apaya kasi na napambanog kayo. Mahapo. Yan na, nakman iti danam. Sana nakabalan ng iti sakap tagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Tila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Ida agawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbat ya kwarta. Imot kayo kit di ah. Itak lang umutang ka na kayo, di yu pa'y may tidmod. No adala ang kwarta, ikan ka ah. Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha, Nay, di kayagkad kad. Taado mo tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo ka ni tatang. Iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga na talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Anya ko ti bibiyang na nga ilma. Itaaklaan mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na ngay. Agnumnumar da ti pensyon yaw. Nakabalayo kat nga rudida.
Saan da mga daw-dawat? Ikanda kami pakidi iti kwarta mi, ah? Talang arutan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba, ha? Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman nak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita, saan? Masagutak arumuwa, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to, ah. Lasting manay. Ay, at kapsot kami lang alunay. Di papaaramin niyang kilmo alitaw. Ang kapsot kami ay may kanagitikan kanan may makaumati natang. Di kayagdanag lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay ngatan. Ay, hinta kita, andi apok. Noon niya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, hustoy. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang. Day, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot na ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan ti yung taray iti ospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sa pay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakan ni nanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Oh. Pilola kay koya. Ay, orayan nakakayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan, nanang? Saan pa nga ita, ah? Di kay pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sa kay to aginana, no? Kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Ngam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakanyaw. Saan pa'y ngarod tadi namot kayat. Anden sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong ikan. Basit sa duta kon ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan ah? Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsok? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatang taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapos napigsa kayo lata ka na yun. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik.
Kaslajak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mat gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo. Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay nga biyagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kantatang. Iso nga raw dadiyo baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Muno saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din Nanang ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang dita teris ti balay da sunya. Sigur may tano kas ti ngagsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita. Manungaan daw lang ti palabsang. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Uray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sineng? Naggapo kayo sa ospital? Hospital? Asinaw ti abda ijay. Ala! No kasta? Di yu pa amaw? Kano yung tareda sa ospital ni Nanang yu? Tadida ka numarieng? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga agang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayimpan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasakay mo. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kiti, Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Ngam kasanuak pa itangay. Awanan tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Na nagsapa kamutan nga imay. Alas 6 pa'y lang iti agsapa. Alas, sumrot ka kabagais. Kasanukat pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressen dakmat law na yun. Iso dito man pala balay ti paglumungak kabagais. No ijemot balay ti paglumungak. Awan kanuk naglumang. Naimbag dito itaado ti abasto diti balayaw. Uray agmalmalumak nga gigyan diti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel kamalik kabagis. Yamok namin kat mabayag pa yamatay dananang kantatang. Ngam bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin.
Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Wah, impustak iti palot ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno addamo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis ngam naladawon ti amin. Nasakit ti ulo nagpanunot no pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibalodak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kun kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. Tiamok talaga mabalod akon, tawan tiamok kapangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpakpakaasya kabayadak ti utang ko iti binulan, kat ti pagyamanak na siyanda kanyak, kat imanugot da iti kidaw ko. Ingka gumaak nga ron, tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ta pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan, tugayam mo, lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa. At manan ti gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak kenagdengeg. Iti baro a drama ang may patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Martina saan napud no anagan tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet, Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Martina. Dear Manang Biyanang, adadwa at tagibi. Anak ti Kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro natin ko. Kamaudyanan na, nauray ko matlangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manay. Imbag man ta nagtalinad ka single wilay. Awan pa'y nubiam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mait. Uray ti Kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka matgayam. Walang kal nito, naimbang nga orasyo. Anda kayo matgayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo aninito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na, DJ Kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasa na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Pinidya ko, nagitibisyaw. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kung namata da ka mang bambantay kan kanin ito. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan nagitibisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak. Papanamwilay, nakasukat ka Mike. Inak man agaram man tay. Padasak man mat agaram. Ada ngamin sa nga ilida na naberta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kaloreje ka. Ayawan ta agaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram tumalang ti gagaram di tarwan. Ha? Apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manutaon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako ng baro, no jak pala agaram. Basta awan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem.
Mas daawa ka talaga kani ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katni, lumakaya kon na baro. Ay na, di kan mas daaw manong, tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na nabalasang. 28 ko. Anya, Kat no amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram kumakanyak. Iso nga ita, awanan uray may isang agar-aram kanyak. Nag-back out da aminin. anya, apay ngay, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't ang maadantay di bukod ta pamilyano bilang laeng. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie, Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante, Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kad ba nga kamang istrikto kada kayo anya. adamat na kami nga gabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baro. Uray agbaak kayon kay kayat ko pay. Tapno agpapada tayo amin kadangkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan da asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit nga isuntim patay na. Jay may kadwa kapsat may ni antiyo asileng nakakaase itidan na tibugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na tikabel, nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol, no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak, wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti antik kan angkel yo akakabsat ko. Kaya pilyan mi ata na singpot nga agbalin nga asawa mi ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan tayo ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At dainaram ko idinapanatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyambok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak. Isa pimanawain. Isa manipo din. Jakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak matan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamat anak kaw. Oray duawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay angkel. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang angkel. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may. No agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo nangkal. Wan nga raw. Iso ano malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyora na padak, ngam napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, angkal. Ay, wen na. Angam, awan mabalin kaw. Tanimot nga rin, antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rin trabaho. Kababain mo't ano tub ngarag ti kayat na.
Ta nakadipindarak lang ba't kenkwana? Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Kuanti, umayda ka no agpasyar. Naggapuda ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kawam mo tourist spot dito eh. Makipagpagayam da ngamin, anti. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid, Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Anti, Kunak mangagbaak tayo amin. anti. Ni, awanan da dupay ang ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayo. No agbaak ti may sawan no dra kada tayo, agbaak tayo amin ay. Nawatam? Ala, inkapagawidan ng nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kitag kakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na, anti? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. anya ko mamot tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tadaagas tilambin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw. Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam namaam kanyak, ninitaw. Numatay ka, makaammo ka nga diskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam, adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang ah, tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging gaita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala nga. Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko anay bag anakam amin nagitakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustak a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakam ta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga iti damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawan. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti day tamano. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat na. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taan. Kasanon nga dante kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta anay bagday ta ading ko. Ta narigat kag dardar sunos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustam da iti nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Un manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko.
Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmat dan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa da gusto ibagbagam. Di talaan mo amanong. Biglaan mo tipan nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasama ti panagpakada ta kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Datati masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kwa na. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya to pikuyaw? Manang, ada ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya ti bagayaw? Ante, napagnumuan mi nga kabsat alumasin kami ni tipagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amaringatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamat. Saan ang... Sige, ipagpapanawan na kami. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. No, anya ti amoy apagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingpot dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itod tan ti pagragsakan da. Isungaro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Hanggang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo? Amang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dina. Uray, tako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko manang. Okay, kumusta kayo ni tinobyo, Beron? Plano min ti agkasar manong. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamot ti plano yo itinobyam. Kastamot lang kaya't min kag simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat, ni Auntie ngay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day jay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinobngarta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, papaya kanayon ka amarabyan at sumangsangpag. Papanamaya. Ikwa, ada kinasinarak ko. Ay, wan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Anya rin manang. Apay, awanan panggap mo ang mga sawa. Apay kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, ang amno itakayat kun, palubusan ka ni Nitaw.
Apay ay akas tati ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrata mabainak. Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang ata pastraka kwan. Yam amukin ka, tinobiyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninito. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Ninito, anya ka kadi. Apa kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay akasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak metkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kundi pa malubos ko. Itapa ay talaklak kayo na nakunayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy a kinalakay kaw. Nailaw an la ilidya ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramayd manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi ka kayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbalin na bayaw ngay. Jak pagtatakkunan ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akasamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog na ita kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan dito'y balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Baka muka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti dahi talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Agulimag ka man ninitaw. Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat kong aramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siya timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensya kan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay da. Librimat ka di ti panagnayin ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngem siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak. Oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day chay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day chay. Anya? Apa ikas chay, aya ka na yung daramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod nog balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay laabang me dito'y balayo tititid ko kang kwana. Taiso ka no timangtid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang, kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kini uncle. Tadalang langsot na day chay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man ta nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakim mutong ka. Pastra kanak mampay ni Nito. Nyat napasamakin ka aya. Apay yakim mutong ka. Kasano, awam mabatbat iti pensyon ko. Puspusan nakmut dayjay ada ni Ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko anak idandan na iti dayjay a tao.
Manebrong lang arodon babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut ngamin dinengeg iday. Nakitaray ka mo't nga main itisan mo pa'y unay nga am-amo at taaw. Hala, bye-bye amon day jay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay kakadimit itaw. Rowena, Apay Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni manang? Iso ti kapsat kao ni manang Martina. Aywan. Malagip ko jerupa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa ak manang. Aniya. Kunak mga ba? Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga asawa ak. Saan? Kati pagyamanak. At dalata na ngayat kanyak nga uray lakaya kaun. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gaya man manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya. Jakon nakapagkadkad iti daydagun daway, ta husto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada, tanya ngay katadaritan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga sawa. Ket itag may sa aklat ta diti balay ko nga pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko analadaw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Inyornos para iti script, tugayem yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.